Hey, Peps. Lá? Passa, só passa. Vamos. Okay. Andihlala kushaka bezi. Nawudla kuseka mina mara usa na marini. Na-gravy. Na grave ta sweka Peps. Yebo. Tuna cleanish too baby. 2 plate ya hina leyo. Yin'we ya mina yin'we ya wena. So guys, ya namuntlha ni ta va ni bela baby nyama. Te a khoma vuswa na gravy and then mina ta mi bela nyama. So sweka na hina nyama namuntlha a hi va yini. So guys, ile stress slice ta brown bread laniwani ti veke jambini ra le Limpopo, jambini ra le Bush, swo fana hinkwaswo hisa ku fana. So ya lana ku endle ti va rini ti bread crumbs. So yeah, nga va swi woma laniwani nji cause na oven ni ta va ni swi faka ovenini and then swi va dry se ni kote ku swi chuna. Mara mi nga wa rini ta mi endlela swilo swa proper, tshama na mina namuntlha. Peps ya ku kwala baby se xi hetile ku hlantswa swibye a swi hlweli fast swi basile swibye lana. Va byela yini vanhu va Va rhandza ngopfu. u nga va rhandza ku tlula mina? Nyama se humile, chicken ma yi vona n'wina. So ni fake matini ku la hatla yi va right, yi hatla yi n'oka ni ta kota ku ni endle swilo swi endleka. Hi dye swilo swa street la baby. Swa proper. U dyondze mave Mani. mani u vula ku vuswa bya mamazala byi nambe ku penga. Eya. Ngopfu. Ta vona swo ta vona ku mamazali yi dyondzisile na kumbe Baby tshama u ri ku dyeni ka mfutana. va fane va vona lava va nga le ku voneni sweswinyana. Peps mamazali xi dyondzisile na. Blind mama. Okay. Oh, sorry. So guys, I'm trusting the process. No, ma xi vona xa ha ri that soft ngopfu ko mi nge xi feel mara so la ku xi hundzula yi pfa yi bane hala kun'wana ma swi twisisa nyana mara so swi ya ko jambu ra Limpopo n'wana mani ra le Bush swo fana hinkwaswo. Yeah, so guys, lan khome masentinyana lawani lama masa ya xa matandza ni xotela hi matandza lana. Peps nga di mali ne nga vuyi xave ma-snacks ya we kwalani ya matandza baby. Ni la ku sweka best meal ya wena. Ya huma tandza rin'we. Hayi abi mali leyi tele ngopfu ya ma huma tele kwalani. Okay baby. Okay, so wa xa matandza na ha ri busy nyana leswin'wana guys. Okay. Nda ku teka umbrella. Guys. Oh. Yeah, so guys, mama wa xa matandza nyana. So a ri ni pfa ndi dya nyana na problem ya ku ndi dya ngopfu guys. So ni make sure ku any chance leyi ni yi kumaka loko a famba ndi dya. Loko a vuya ni kuma at least khwira miri ri le hafini ma vona masayisa ma nga ku 1 6 ya 5 isa namuntlha usually just 6 namuntlha ni teke 5 a ni tivi swa ku endleke yini. So a chana nyana matamatisi nyana ya mela niwani madadwa taza ni kuma mama sa ha xava xinkwa la makuleni. Black tea ya me ma yi vona. So na problem ya ku ni dya ngopfu guys. So ni make sure ku mama si loko a huma ni rhanga ndi dya ni timanyetela loko a fika la i swi teka nga ni dyanga swi twisisa. So a ni endlela swa yehe hi dya hinkwenu. So secret leyi i khale ni tshama na ri na yona ni tumbela na yona mara anyway tshama na mehe ka swekiwa nyama namuntlha ni swekela hi mina chef Doug. Mi nge ti soli. Se i nkarhi wa ku tshakutela
swakudya swo bya hina a byo tala ke va ri la representa mamazana yo a swi hluphi mara swilo leswiwani guys, makusuka namuntlha mkhome shafti la kuswekela mamasi namuntlha la mbela nyama ya straight ya le ka TV ungazi mi warile ma swi vona musilani khome chicken leyi va kombe vese ta va khome chicken leyiwani matandza la nga ri ma baby and then la fake flour na spices nyana salt and pepper nyana and then xinkwa lexiwani lexi xi omile ni khohle ku mi komba xo awo the way a ndlakusaka so yeah takarhi ni komba nyana ni khome na garlic laniwani sweswi nyana kahle kahle no la ku marinate nyama leyi ni chuna yi va right until maybe ni nga yi tshika nyana swin'wana swo ma 1 hour or so ku yi nghenelela even 2 hours because na yi rhandza loko marinate yi ngheneleli mara ku na one ingredient leyi chodaka sweswi nyana a yi va yini a yi fambela mi komba leswaku sweswi nyana a ni xotela hi famba bebesa so loko mhaka leyi nga ri kona ni swilo swi nge nandziki kahle ya na kutwa la vona mvhikavhika msiku yi nga va tlumba ene leyi yi tsakisa hi ku ya nature straight from nature u yi kuma ensinyeni ya ha ri fresh so ya a wu nge sweki swakudya kumbe u endle marinate u fanele u faka na lemon nyana ene leriwani straight vona lexiwani xa ha ri vakombi lexi xa ha ri xitsongo naswona la ku xi tshika xi kula na xona so ma swi tiva na wona ma tirhisa wola va fana le la ku cheka lerikulu nyana i tindlalukuma mu lavalaviwa phela nkarhi wa wona sweswi wa ngopfu na wona awa ma nga le henhla leswi nkarhi xa tshika xi ta ku tala ya leswi nga khoma lawa I think ma right so yeah a hi fambeni ya sweka alright so guys la se ndi yi chunile marinate ya mehe just a ku na there's nothing fancy leswi nga mi komba swa spice nyana and then na what you call na oil cooking oil salt and pepper and then se ko choda di dengle na garlic na yona ifakile ko choda lemon so ndo la ku squeeze la ndzeni ku swisanyana just nkuma juice liyani a season ya wona sweswinyana nga tlama loko ma vona ku mati ya koma homu swona ma dry so yeah so ani marinate na ngopfu cause ali kuna ka na flour liya yi nga na spices nyana and salt and pepper so ni marinate swa kahle swa medium ku at least nyana ku hlangana swi ta kota eku maka bomb swisisa so yeah sweswi nyana ndo la ku yi tshika so yi nghenelele marinate leyi ku fana wa loko nghenelela ndeka mbili ya mina ku fana na mina loko ni nghenelela mbili na baby swisanyana so yeah so sweswi nyana ku na xinkwa lexiwani ma ndi xi khipa ndi xi vekela and then this one off so la hi kona makaka leswa bread crumbs I'll take this one put it here xinkwa lexi ni mi byeli ku xi makisa ku yini tshemba mi xi vonile so la ni la ku break jam ra le Mpompo na le ra le bush mara vona swa ku rihisa njhani ri ze ri kota ku omisa xinkwa so ni ta va ni karhi ndi swi crusha swi va so the way ndi swi lava the way swi nga xiswona so mi nga zi mi ku dzokile mi ze mi ya xava ti-bread crumbs wo teka xinkwa njhe lexi nga xava u xi omisela xona mara xa loko lava ku swi hatlisa nyana kumbe u nga na dyambu ni prefera va rini oven ngopfungopfu
So loko swi teka swi leswi a wu teka tray lu swi hlanganisa laha then u swi faka oven fast within 2 minutes 2 to 5 minutes kumbe u xi teka nyana 1.5 minutes u xi phendula xi kota ku omelela hinkwako. So hi ndlela leyo ta va xi hatlisile than wa ha yimile dyambu kuma swa ku hlukurela so yeah so swinyana ni ta va ni karhi ni phusha leswi loko se ni hetile ni ta mi komba na n'we majita tshama na mina ma swi tiva laniwani ni tshama ni mi tisela swilo swa proper na mabevesa. Danko chef D, chef D. Chef Batenga Mbani. So guys, very marinate ngenelelile layani. Swi nkaraku swi hlanganisiwa hinkwaswo. Mashinkwa se mahlahlahlahla lawani. Yeah, breadcrumbs. So baby, namuntlha u ya dya swilo swa prop. Wow! Ya dya swilo swa ku nandziha. I can't wait, bro. Okay, so first step ita va so. Just I'm gonna kombe video hinkwayo guys, just nje sample 1 2 3 nyana. And then ta va ni komisa loko swi ku heleni. So and then ta laga matandza ya wehe. Then after matandza taka breadcrumbs ya wehe. So van'wani va nga tlanga hi ti flavor leti u nga faki breadcrumbs, van'wani va faka ma cornflakes, umagandla, van'wani va swi endla swilo swi va fancy va xava va ri leswi swa ma Doritos kumbe ma snacks. So mara this one ma homemade breadcrumbs. So swi ta va swi biwa hi ndlela leyi. So yeah, just teka u faka la ka flour ya we ya flavored, and then matandza lawa na ma chelanga nchumu, just matandza ntsena. So and then na xinkwa lexi ku nga xinkwa ntsena ni xi chelanga nchumu. Sweswi swi hlupha because sin marinate ni hetile plus flour leya yo nga ri marinate. Secret kahle yi huma la ka flour leyi because na spices plus land yi chunini. So yeah, ta va yi ri ndlela leyi. So yeah, final result ya koho yo leyiwani guys. So sweswinyana nda tseleke mafurha hala ni lama maya mahisa, ende loko se mahisa se tonile nga wa ri tshame na mina laniwani chef D o byele baby. Chef Batenga Mbani. Hayi ku chef D guys. Nisaka la mabeveza la chef D. Why ngani kazi? Na ulo one vita kuma one vita ka event wa ke nyama leyi yona yi ba yi ta yi vitanya. Famba ngweni Batenga Mbani. Okay, chef Batenga Mbani. Yes boy, yes. Shop guys. Yeah boy. Tambona ka second round. So yeah guys, mama's final result ya vuswa abelu mavoko mama zali xidyondzisini. So gravy, and then nga ri khale va ngheni va fana lava va nga ri khale. Mamas Hey, na vona xidyondzisile mama zala vona ku swa leswi what's been blind. yeah straight abe va xivoni. So guys, se vuyile chef Batenga Mbani. So sweswinyana mafurha se ma le vuyileni laniwani, so ready to go. So i professional chef peletiwani loko ta u xava swakudya swa hi mafurha u nga tirhise tong ku yi khoma nyama se hina i professional swi tolovelile ya huma baby nyama. Yeah, so leyi nga enela nyana after leyi nyana hi ta hundzula loko hundzula and then se hi ya I ku hundzuluxa baby. hundzuluxa ya ta va hi kha hi hundzuluxa guys, ta va hi kha hi hundzuluxa swinene loko sika la no hundzuluxa tanihiloko ni hundzuluxa mamasi le ndlwini leyi. Ta yi hundzuluxa ku fana na loko ni hundzuluxa mamasi le ndlwini leyi. So ya vuya sweswinyana Tshama na hina. chila na yini. So guys, nkarhi wa ku hundzuluxa sweswinyana. Wow, look at that.
Look at that. Ah. Chef Matenga hambana. Ngawari damkombe final result ako. Oh wow. Wow, it's coming alright. Golden brown. So yeah guys, the final result let's say la kuja na mamas. Say la kuja babes. What do you think? Nothing is just like Sana velisa guys. Sana velisa masubona nayo namas. Oi, nti sa matakla maboko. Yeah, baby. I'm bad for Tekan vavasati. Oh, yeah guys, so see. Nkarhi wa swilo Nkarhi wa ku dya swilo swa proper. Chef Matenga. boa baby boa boa tambo Ku nga ngheni munhu. ku nga ti munhu lawani na hlamba mavoko baby ata boa yimanyana baby Ala ku dya bila voko. oh So mavoko yi njhani guys? Like yi crunchy, crispy. Like loko dya ku ta twakala sound liya. Ish, boa babe. hey awula ku luma Boa babe. Itachi. yo tambo sip God bless our food before you eat Amen. why why Nakuvatwisa ku yi njhani? baby mara why langa le kulu wasuko baby mara meta made timberlet No problem at all. anything baby anything na boda for Swin'wana swin'wana problem. yo ta dam thought ta da soup ya Amen Jesus. Swa ku ni kombeleni na swi lava. oh ngatanga sami Itachi. ngakudisa lundisini Ya hlanga me. ngitangiwe na stro tana kahle baby Ngiyakwazi mina. kuba romantic babe Hayi. Nyama ya namba. Vuswa. Mama zali dyondzisini. Gravy yo. Anti ku nga hlamusani ku yini guys mara umuntu ngizosho manje. masiku Hmm? masiku Ni masiku. Swi nga swi nga fika swa namuntlha. No mara vuswa na kahle tshama swi nandzika guys. point ya wena yini kahle Kahle. My point is that teka na vavasati mi ta tshama mi dya kahle. So na mina tshama ni dye kahle, ya twisisa. So guys, leswinyana eka vuthuni bya mina. Sisi ni nga dya nampundzu. Ni dya na bele. maka tsaka Yo! ai I dya na yi. ni jede sinyendwa ni jede samele sinyendwa A wu le ku dyeni laha? A wu dya laha? ngiya sona ngiya Ya mina. ngikhale it's okay anything babe Langa leyikulu. anna wera ngura ngayikulu Nga rubiwa na. wani sure Ni ta dya mina loko swi. Ni ri sure guys. Esa wu sure. Amala mati. ni present before ndakudeni that's why nganga Ya, a lava ku chelela na wona. wena I okay ta kota ku qumba ni ta hlaya njhani va. Batengambane, you are an angel to me. When I run my west, you're my matilo.